Tangana o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitua so le vai aso. La ubele vai ngocho le lai le sama fucha oje jojo se lili sama sama yo bautafa e faile mabai o le alofa afai ai mucho lene olana ya eloa ono manganga ma ona fai wacha wachala oche chota selili sama sama yom tafa Samoa lu'u o te nofo ai Be whaapewhea na ngalo atu o ele vai Samoa o le penina o te fia fia iai O sole la o susulu mai wa umana tuai Ia Samoa lu'u o te nofo ai Be whaapewhea na ngalo atu o ele vai Samoa o le penina o te fia fia iai Ani mai se matangi e mamori atu ai O alo mai na Samoa matalasi Solo, ai la foia una paolo Non a sami I la pe asulungia ele masina Be fa apefea na ngalo atu o ia ita Samoa o le penina o le vasa Pasifika O ao le lea fa solo ai la foia una paolo Lona sami I la pe asulungia ele masina Be whaapewhea na ngalo atu o ea ita Samoa o le penina o le vasa Pasifika Ia, talofa lava le pa ia mamalunga o le whaafonga tapuai Ia, mai se fo i o lau sila mai moa mai tawhai fi o le lalorangi Ia, mai se fo i le leia tulu ua tātou ropi ai ai ma ua aveo o le tātou ai ngalona lua I New Zealand i Aotearoa E le aso tofi o le whaatawhiti o le tele o ngā ruenga sa whea ngai ma le atunu aso se fulu o le masino iulai lua afe lua sefulu ma lima Sa au wha le leile atua o mwhai o na maua le lao ma le avanoa o mwhai I fo I o na toe whailoa I ma lau lua whesila whai ma le atunu I le awa ulu e o le astofi. Aftai lo wanga le lei. Ua tawalunga atu ai fo le au nanga le fionga ia taito taloto taleni. Ia whapena fo I le tūlanga sa utou mafutai tantonu. Ia Samoa se mafutanga le lei. Ia mawhapena fo le whaamalia ina le atunu e le tautua atu o lea fo I tamali Ia o se e mai e sui le sema. A o to e sea leftelenga ia whongabua. Ia po o le tō whafo ia se umanu Francis Ione. Lei atau sa versa Yuli le ulua I ali I pestata ma le langi Al Harrington tu manu vau le vea le lei.
au na masani I le asunga fua se yo o le as whareile ina ua ngā Gagaifo Faiva o le atunu ia ma e a fo ma manawa ngā luenga o le nei aso sa utou ngā pātia ai o Faiva o le ngā taifale Faiva o le vātetea o Faiva fo I o tua vau ia ma le tua sivi whamalo whaatai le whaafonga tāpua I le atunu ia e maise fo I o le tūlanga o le po le whala mase I matila awa fo I tālo sanga moria a o alo Faiva alo matama whanau le atunu ma lo te talo whaatai le tāpuai ia ma le taliei na fo I o le au nanga ma le tautua a le siufonga o Samoa I totonu o maota malawa totonu o le tāwale totonu o whale whainga luenga o lunga le pasi to telea o wo ave pasi me ko kiki la vea le pasi pa e sau I lunga o lau por kalame aisea ngā fwoi ko ke sori kula fonga le kou whalongorongo mai a ele ave whale le pasi o le sunga ia puna ia whapena fwoi le tō wha ia lenga oi ia ma le tō tele o le au ave pasi I nai le Richies ia ma le New Zealand bus ma le Go buses Oka, ia ai maise pasi lanu mu fo le lea nga I atu I Hawek ia auto umalava o a upaanga tōtino la ave taxi o la ave pasi ave loli ave lifi o le courier o le Uber Eats ele mawhai ona whaangaloina auto ai maise la auto ia leo o lo nei e ngā lulue I le St. John Ambulance Paramedics okay ta I matautia le anga le leo le atua I to mai manga wa o ne yalo matama whanau o Samoa a li I matama I tai la tu te whaia le ngā luenga la vea le tu te whalongolo e kul sailing no winga wala raku le ambulance mai oi whaafetai I le nā ngā luenga o la ua filifili e tautu ai ia le atunu umatangata lau tele alo fai o le Faiva ia e tō tele fo ia tātou pailate o I lātou te o uina le fo I tō mai whaapitoa e whewa I ai I fuavalele te nofo ai nei New Zealand e o se lunga le valele ke awa ingimo e te I ane le tai au ua e tui fo I Amerika haua I po whea lava o Australia ia po le tātou atunu pele fo I Samoa ona o le to mai whaapitoa wa o uina ai tama whanau o Samoa maisi tō tele lātou te whaafoina ia le tūlanga o valele le vātetea valele savili ka whewhi I o lera kau kala ku fo I ao manatua o lele I tatalaina ia le campaign period e le I tatalaina lo ia e tatalaina so sfulma le lua a le lua o tau silsila ua so o I lunga upenga ta whailangi ma ua whailo fo I another tau o le tōtele ia lai ngofo lava ma punou pea ia le whatutu e le atua Samoa tausi le tulafono mausu stai le tulafono se ia ulia le lei le aso tōnai asau nei aso sfuluma le lua I ai o le aso le nā ua whatanga mai o le atatala I loa ma le campaign period ia manatua la le ua umata saunoa ia le fionga fo I le komsina o whainga palota o le mele na ele mori e lona ofisa ia I lato lo soli tu la fono e o ale matanga le fo ile al mata fo yo ile na ale parti fa fai ia matanga palota o la to na e momori ele mori la ile ofisa o whainga palota a e momori te ile court e o momori fa sinong ia le na fa wa le fa talofa pa ia mawalungo le ta fa tolu le ta to va no fo pa ia mabamalu fa le malo ia po ia foi mamalu fa le anganu ia ia mawalungo se vi ingo le tua e momoli e ana au ona male ai ngo salevi wo to va vai me le dei tao ia maso umalava o matua fai ale jacket mafia fia ona o fai si malulu tele ia ai sa fa tasia la le timu male malulu ia le mela le na sa fo le malulu la to ia ma mai foi mo no mai
o na ngase, o na whale tonu, ma o na whawhitauli. Lala le nā, tauai o na taau i le leile tino, whamawhana whana. Alolo whelwhel wa i solo, whaalilo whakama whakielo pākua i le kimunga. Ka talofa whapitoa i a tautou, nai ta mam tina mātutua o le atunu, tua asina sina. Ia, pele lava outou i le loto sa vea, e awhi atu fo i whatalofa i a te oe, ma ofo alofa atu, ma le wha moe o lo manuia lo waso, sa maua lo fia ina ua e ala wha i le tai au, ia, ma wha pena fo i ona, tali le malu o le tai au. Inu au fuala au, wa umau vaina wha tonu mai e le afu i le fomai. Ia, ma whaia ia se tau maftanga. A watu fo i le wha malo ma le wha aftai, ia, ma ofo alo whatu ia te utou. O lo whatino ina lea ngā ruenga tā ua tele i tonu o tātou aiga i bonta malawa, i mea o lo o iai nai o tātou ta mam tina matua. Patalo whala i maunta ngase, ia, o whale o tangata matua. Le mawhai, ona, whaangaloina, māluloa, ase ia whiatu e whatalofa i ate. Oi, whatalofa atu nai ta mama tutua ia leo te mawai atu iai. Le fionga ia mulipola pelenise, ia talofa pola, malole soifu mduia le nei fo ia wauli. Ele ngate lea whatalofa atu i le ta mama tua o le tātu wainga. Le fionga ia masoe tauli, ia whapea fo i le fionga ia tui maulunga tauli. Ia male toa tele o le tātu ainga. Ai tua whawhine. Il tamai tai o Fortino, Erelini, ia whapea fo i vai singano male uso i a Forleni. Kamapu e aka sa saopolo fesalena. Whatalo whatu le tātu ainga. Whatalo whapitoa la vaisi o ta mamatua. Le whionga ia le malu, Williams, Marol soifua o le malu, i nā ele pitanu o whele wanga i le whionga i le malu. I Ellerslie, alo i ai fwoi mo le whionga i a mwangu. Ti a toko tau tai to whaiono i a ma le whaletua, si ana mata mea i le whionga. I a whale nā onti, Madeline toe whaiono, Marol soifua mwia i le dei fwoi i a woli. Patalo whapito lava ia te utou na ia usu matua whawhine lunga le tātou apia fōlinga, the Facebook page, ia whapea whoi mo le tātou YouTube channel, share our program, press the like button or even subscribe to Gagaifo Faiva and any other programs presented by the staff and Radio Samoa from Monday to Sunday. Whaftaio to fo i le whionga teito, malo teito linga lue, ia ile tau vei na fo i le tātou ngā luenga. Whaftai le nā lotonu, ia male tau tua atunu. Whatalofa i nisi olo o Asia i tātou le nei fo i vai teibo le tau sanga. Samoa poto i tawhai fia, o whea le atunu, a lea le aso, o lea le teimi, i le teimi le nei a te utou le nā atunu olo e a lala ma papa a oaima e ngalue ai. Whatalofa atu le atou sa vea i ate. Oe mbare wha moe, ia olo manduia fo i oe malou ainga, lau ngā ruenga, o lau atinae. Ia eba se fo i, o le tautua ai tau malele o lo whatino, i aso uma mateimi uma, o lo o soso ni tele, i le tamao a inga o le tātua tunu pele i Samoa. Ea. Le Foreign Reserve, le nā o lo o tele ai, ia le manuia o le tātua tunu i Samoa. O le whatalo whabito lava, ma lo whaanga mo onga le lei, mo mori mo le tina matua o le tātou leitio. Ia lilia sa ngala. Talo whatu tina, ia o whalongo pa pe o Australia lau alu ele tā whaonga o rei mawhana whana. Ngai whaisi malulu tele le winter. A New Zealand. Umba fo i lale tau malulu. Ia o toi taliu mai. Ia, whatalo whapitoa na i o tātou a ingo lo malanga mai Samoa. Ia ona o le tulanga fo o le maliu maleoti, o le wala aupa ia le atua. A o le so, a matatu le tātou polokalame, ona o mo onga ma le tulanga o le tuua o le malo whaafua sei. Ma o se tala whaavau
na whaate ia ai le tae au nei. A lea lava ili au mai I lunga. Main media sources, po media outlets a le tātou tanu. Ia masalo foi ona o le tūlanga foi lea o le manatu I le ainga ma le nātou privacy foi. Ia whaasino lea I le tuua whaafosei o le malo ma le wala au pa ia le tua whaafosei. Whaamana vai nai ia ngā ruenga a le sunga I le papali I tele. Tā vita panoa moala. Ia, ele toi tau whailo le nei te mali. Ile whaafonga a Samoa ma le atunu ma le atu lau e tafa o fio le larurangi. O le alava ua wala au le atua e le soifua ngalue ma le soifua tautua o le sunga le pali tele. Aile ile watu nei o na whaamalolo o ia. Mai loro tofinga o le teitei fono o le whaalapotongo sili o na milionea a le atunu o Samoa. Samoa National Provident Fund. O se tangata e matautia le loloto lana tō whā. I mea nei o le tamau a inga o le atunu. Tele tausanga o ngā lue I te tonu o le ofisa o le nupi whā. Tele tausanga sa a oa o wina ai I atunu I whafo matoi fo I mai maona wha I longa maururunga. I mea lava tau le tamau a inga. An economist with enormous experience. I le tō tele an economist po tangata Indio la tō whailonga. E la wiloa, ma la tō nonofo I te tonu o Samoa, ma tau tua I le malo. Omi tele, ma tele o tau sanga, o iai le nei tamari I. Ma loto loto iai, e le whaasosoa ina ma le posi ina, o tupe le atunu. Investments, tasi leo malusi anga o le tamaloa, le sunga le pali tele. Panoa ta vita moala. A think tank, an economist with huge experiences in investing money, in macro and micro economics. E matautia. E o lava fo I le tūlanga o atina e pei ona iai le poloketi o le tasi le miliona tala. This is the think tank that gave birth to the baby of Fast Party. Le tasi le miliona tala le poloketi. Te le sao iai o le fionga ma le sunga le pali tele. O le tuenga ta mali I lea. A rare occasion, an era of time that is difficult to come pass and come by. E ai teimi e onge ai atu nuu whaalaputonga I to ai ngā to mai whapene. Mai au te whaonga ina ai le taulangi lea. I le tamari I lea. E talo whai ua mali liu toa ua ma o mawai a upenga o le taua. Ioe. Ia, tātou whanau no manu I le atua. Ia, matalo sia. Ia, le pa ia I ainga. A paolo mangafa, ai maise o le nofa alo. Ma ainga na lua. O le sunga le papali I panoa ta vita moala. Ale wawa yatu ia o se mai ia lo tua fina vatu o na taulangi. Ia fionga ia lilo mai ava. Mai na vai. Lolo fo iaso ma te le whaafisanga I malau lua fasile whai. Ia warenga le lakia ia o seo manu. I malako ia ia la tala. Ai kipika ika. Ai ui o lea whaafteitele I le atua. Sa au whala le lei le atua I awanoa le lei te whaatino. Ma mātou maua, mātou te sota I ai. Ia, ma au auna o loo whaatino ina mai le ngā luenga. Mai Samoa. A wale whaafonga tā pua I ma le sila mai moa a Samoa I tawhai fio le lalangi. Patalo whaatu lilo mai awa.
whawhitai le tua o leo ufo o toi wa i atu i sulu o le tino, tu maulo la le lei, tu maulo toa, tu mau fo i le manino le lei o le au mai o sa vali, ua mala malama manofo ilo ai, manofo fale ia sa tu ia maa, mata upu uma, o lo mamoria mai i le aso, mo le aso, ta alofa lava malole, soifua maduia. Ta alofa lau sunga le ataua, ia, po lau wafionga foi pesta, ia, tainane o tawhai fia, ma o mamalu e fia, awa oe ke leo suafa. Ia, ma ainga, ai whatalo whatu le nei tu la le fiafi lau fionga, pesta fa pe foi, ia, lau por kalami foi, pa whatalo whatu sio tata watunu. Oro mai mo mai, ma tapu wai, ia, ma maua foi le nei ava noa tata te whaasoai, whaatasi nungol tātou por kalami le nei tu lau le fiafi. Sa leia oe ngā le maua le alingo se o mango ava noa. E peia tu ai lau por kalami ia o le taimile nā ua ngā i a inga i le fiafi. Ia lea lai on le maua sa tā ava noa e tātitala noa ai mea fo i olo tupu le tātou watunu i nei vai tau. Ma lo whawhitai na ngā lue, ma lo fo leo no sai ma la pale e le whai ngofie. E mo momo la fo le loto pe avava i atu ma whaalongolongo atu. I le ve singa sa tātou sawa bali mai ai. Ma asa mai le fia vai aso le whaamsinonga. Fo leo le hit and run i po le case of the century po le whaamsinonga fo i le centuri. Ia lea ua mau malia tu lava, mau tāti atu. E le whautautanga a le whaamsino. Ia, po le fo le teimi o le fonga i nai. Ai, manatu le lei le lafo atu i lau i tu vai. Amata mea mai o i nisi o mata aupu. Ai, e iei le vai nga mua o te fia fasiringi ai, po o i lau sa i ringa. Lea na whape ai. Ua mai a le wha i unga le wha amsinonga o whanua ma suafa, ma ua tā mau ai le suafa la uli a le Maria Toa. E ma whai o na wha o ngā e le sunga i la uli a le Maria Toa, po le ua tea. Fosi Schmidt, e ta mo e matau vāai i le whainga pālota le nei, o le lua afe lua sifulu ma lima. Ina ua umala na whai a le whaatolunga a le whaamsinonga. Ma ngā ia tulola auli ma wha o ngā ina, le lesta la ai o lona suafa, e wha o ngā e ta mo e ai i le pālota le nei, peita iane. Na toi ave le tangi e tui le epa ma le HRPP whaasanga le komisina o whainga pālota. E le ta tau o na whaonga ina le suafa la uli le Maria Toa e ta mo e il whainga pālota le nei. Le anga ile i atoa se tolu tau sanga talu o na whaonga ia ma au mai e le tula whono. A le lau o whaalongo atu, na ato i whafu e le whaamsinonga i le aso na nafi. Se i sao noa pe vavea o tama i vea ie ka mumu e kui ngama koe ka mumu e mai. Leila ke le vave la oi, ke le vave oi. Langa paule tu langa leo te mautinoa. Ua mai alfa masinonga e whaonga le suafa la auli le Maria Toa. Li e lau. Ai o le stalaina la le na, ia le ia ile tu langa le na, ele i o mai la le tala ia tia. Ma na ia ia le mata upu ali le ia taua. Ma li e lau. Ma na ia le mata upu e le whapeo se tu langa foi lele. Ai o lele o leo o i il whamasinonga. Ia, se i whaamanino mai e fo i el whamasinonga. Ia le tūlanga e taua na iai. Le tūlanga le taua na iai ia le pe o le suafa, e le ia atoa le tolu tau sanga, pe o le monutanga, e te tau ona whai e le tūla whono le na. Ia, le la o iei le whaamauninga na o mai ia te au e sources fo i whaatuatua mai le mtanga luenga o whaamsinonga. Ua whaatati e se le whaamsinonga, ua wha wau pea, e le ngata o le talia ina o le whaonga ina le sunga ia le watea o le swafa la uli al Maria Toa, ma ua wha pena fo i na alo i ai, ona lesi tala ai e tau wā o se sui wha o lioli mo le whainga palota. Ia, o le mea tau ua le wa sau no iai, a whai o le unga le whaamsinonga o le tau walunga i o mea e te tau o na o iai, e le ila sisi mea tātou te toi vevesi ai. Ma te taulona ngā i loa i le tūlanga o le whaatinoina o le whainga palota. Aso tōna nei te tala alo ia le tātou campaign period, ia po le taimi alo ia whai i loa whaatosina ma whaalawi loa o manu lauti i lau fionga ni luma iava?
na lei lava o se vai so pisil nei mo tato officer komisio fainga palota le atawa Aliela. awa fo le wale stala ia sui faoliot e fia tau va mo le fainga palota le o ile masina fo ia mai ia o le sikala ia o se me foi lele e tele vai nga fo ia ono fa maonia fa maonia tu le pulenu fa maonia tu pe ale montanga pe ale le no foi Samoa nei ai le tulanga foi lele na o mawana le la pe le tele o fa fitauli le na mawai i taile ile lestalanga o tau foi lele pe fa ato aso tau sara wono fulli maso tono tau sanga tas ole e fua ye pena no fo umaina so i nei Samoa wa foi wai tula fo no foi lele amalanga fa pe ole fa mai langa lu le fa la bla fa poi ponga la ko ainga fa New Zealand ia ona ese la ia le ole sui ia e fa maunia umala mena pe o tulanga na le sa tele ina polo kai fo isi sui ole tama fainga foi lele ina ia fa ia tulanga umanai fa mauninga ole sa lu le fa la bla bla na ainga i fafo e mana ia foi lele tulanga le fo sabia le atawa ole tulanga foi lele ile tulanga tonu ale o tula fono e foi le tatou mana tunga foi lele ile tulanga le alu tangata la fatino pela na montanga pole se nga male alu ala fatino montanga ia male alu e fa pe le walu ese tu male tunu pe ona ole tula fono foi lele ia no fo ai Samoa ole telele na ole tatou tula fono ia ole foi tama fai ana isu ia watau foi mana isu tau mawhaina isu e fa ato umala to le stala ina ia mawhai ona le stala i mera ia mawaenga ia ni ile ia tau le si lava nga e tāua tāte o lava iau ona o ai a te tau i a tangata ma le teu ino le tulafono o le tolu tau sanga o le nofo i Samoa o se taimi ua umi tele ilo tele tonunga pe o mata upuia o te manatua uia ana iai ini ana vataua anisi o pati whauwhai ia lua tausanga e no whai le ngā tele nā o le whao tausanga mo se paia inga ma le no inga ia awane i lima le ua mana ia le whata ita inga le ua tātou whaia nei le wha talu nei o na whata apele pale mene wa lava matutoe le nā i tailo iei saufina ngalo ai i loo i lau le nā suesuenga ua umi tele le taimi ma o le umi fo le nā o le taimi le petia ai ia whainga malo o le umi o le taimi iei taimi na o le nofo ma tā whao ma whio ai ia ma whai mai o lo whainga luenga it is such a long period of time to be in government tailo i lau whatutuanga lau whafonga le lumaiava sa o wa foi ole sa tatou amata mai lava le amatanga o le tolu tausanga ai pe na ia lofu ia fa fulfa o fo ia sa a fiel tatou atunu amata mai lo na baba ai ile periota ma fai ai ona tai fa fo ia fai nga ma lo le atunu i lona lele ia la yatina e me fa pena ia na sa wa ia lola ia le tulanga le masu ia lo mai le lima tausanga le wa tatou ia nei ai se tulanga fo e a foi nei e tala fea unga fo lo e fina ngalo i le tatou tula fono ola uia mai tau iai o le siaki mal pale ni lelei o mea siaki mal pale ni lelei a umi foi ia wa mana ia le fa longo male no fono fo le ai pe o le tulanga le na o le siaki o la enga lue o la fa ia pea e mai tau ai foi la afa pe kasi pe lua ni atina e tono lima tausanga ai longa e tau an fa pe nas fainga malu lele ai longa e tau an fa pe na afa pe tasi pe lua atina e tele tono se ia o le situlanga na e tala no iai o le matau o onga i le aso ana nafi le atawa ia na failo ai le afionga ia lauli el mali e tulanga foi lele o le ana batau al fast madielo o ele I fa lia atoale ana batawal fast ai lona fina ngalo na ia fa pe mai ai ile tulanga o mewa ausia le iva se fulu paseni ole ana bataw na o mai male fast ile lua felu tas
Ia ai o peila o na ia fina ngalo toe o afoi nei nai tu la fono la iti foi e sa o le toe mai na tu e te teu i mafai ni swinga ia o le lawa ele ia la tau ngalu e i le fa mo tu ai fa pe i ia ai fa mai la na ia sa no nga e toe a fa pe fa manu ia ina tu la mai le fast e toe o ia e fa tino tu la ia o se tūlanga tu o la me pisa tāuan na mato maftanga na fima ma le fionga ia lau le mali to na mato na o piki mai le iwa 10% o lato ana watau ia satu ufo ile fasili le fionga tama tai pale mia i sona fina ngalo e mana ia foi le talia a fia me e mai fia me tu la fono ana o fai ai pe ala lo fina ngalo le ufai mai lauli ato foi mai e lato te toi asi i mea ia le i fatino ina Madilo. E fa mai a fia mea ia ele o se mea foi lele ona e fai ona o se polkiki ai ia fai mo so se fai ngā malo o ai lava tu lai mai ia tilo ma asi ai ele lo mai ka sui a ko umaloa ai tilo i tulanga umaia ia tu salai no manatu vai o le se mea no ma fai na nafi i was 10% le ana bata wal fast lena ta o e la uli le tama ipiliota le fata usanga Madilo. Yelo. ai va ai la le sisila foi la ele ya tawa i lo manatu ele o le lei ona fa la wilo la to men ausia Ia. ele o le lei lo manatu wa manatu Ia. awa ana fa apea o te tala noa toa wia o whainga malo o tuanai ana fa apea o whainga malo le HRPP e makwa i fa mangingo le HRPP mea ia mea lea o le inala le na uloa i foi awia na nafi pe e sina ese senga le va le media foi lele wale tala no so o ilunga o le media e fa iloa wale o mato ile le ya mantua oe o le ngalwenga al fast tutongi e tala fule na uma i le wote le saswani tato e tala fule na yai si tianga al pensione ma le tele o isi mea sui tu la fono in sui talo ai nei o le ilo la manatu o le tele yo mea sa tauna i ele fa la wiloa fo i leli o le mea na i le matou so tanga male vaenga fa ufai al fast le fa so tanga la ufa sala lau male media male vaenga fa ufai al fast au tu la i mai o se malu e tatau ona peo papastui peo kuila epa e fai ana por kalame foi nei e wa anga ko la e pa sau fa solo a ko le fa malaula wina o mea uma nei ai pe yo le ava no na le ma wasi fai nga le i lo mai tawa nafi mai i lo tulunga foi what tau na fa tu langa le ia le media foi le tino le o le fa se le lau o le fa nga ina foi le sunga lau limba le fast ina ia fa manino le ma yo le vai nga ia le tongia ia la fonga fa fenga tau fia ia pili fo ina ia tolu ia sa au mai ele fams longa o fa do ma swafa lu ai fams long ma le tele ma le no io isi ba mea ai pe o vaenga na lena la tu au sia ile fa tu sanga fa tu stu sa le fa se fu tu sanga atu le po e tau tele bele e sa do ma ia tau o tu langa nai lo manatu nafi no wal foi no fomo ma fo fa pea o le mea le ana o manatu ai ever since na tu la i mai ina o ave mamalo sa tilo e yai le mea la misi yai le mea tono la misi o le alfa ilo mea ma yesi la fia le tunu mea ia o sui mea ia o fatino mea ia o faia pe o si una langona na ia nafi ina wata uma le ibas 10% o le ana bata ke le ngal wengan fai ele el vai nga fai ile nei fata sanga ia ole peila ngal wengan HRPP wale wata o emi kamika tu la e pai ia na mena fai le fast food sanga e fa malau mai tu la e pai me uma ia a peila le tu langan na pe wale o maua telele ava noa ia na mātou tala noa foi le channel of information wa mena na o ia le mātou tala noa ngai i le mātou wawa o ngalai fai taimile nei leo fai unei
ile tūlanga tonu e anga i mai ele whamatalanga i tua. Fua anga ile pālota ole lua whelua tas. Ile tūlanga whailele o sa tātou wa ai o se first time lea wa maua le au nanga lea e alu nunga social media le official page ale official whainga pālota. E ave results ale mea na tupu ia wa alu isi results e ave lalu. Ia whatato ia o le si tūlanga pēna whasiringi ia o le leanga o le service whele o langa lai makua kau whai no makanga le internet i lea tai. Watu wai ai le whasolonga tu sau mea umana sa asiasi ai i le o ngal vai asole nei. Ai whatai fo i le tūlanga whai le mo le benefiti o nai vai nga whau whai o i la tau o ngā lulu wai le tau ngō fia mwhai ngō fia ngā luenga mai le fia tau sanga e tau mawhai ai ati na e o mo le atunu. Moni au. Tātala noa i le election clinic lea na whaatino anafi i ma le fionga i le whaamsinsili. Ia, sa iei fo i malawala ulia o te tai o vaenga whau whai nei. O le asau tanga i masau sila i le tā ua ni me tā upu le ana lo tea i le fionga i le whaamsinsili. Ia, o la lango whaatasi a le saunoanga le fionga i le whaamsinsili. Ma la tātou ngā luenga. La lango whaatasi le tūlanga whaile e tā ua upu ia le whamasino sit. Sa ieini si safsiringia. La sau whautuanga mō mātou i le anga i luma. E whamaia i sa tiu. E le tau whautua ina ia le. E le whautua ina le i se langona ia te oe whautua ia le. Le anga ole a whaidei. Ole e tū mati e whaila o tau ngā luenga. Mai se ia tunu fa te makalasi so o tūlanga le nā ile o le tā ua o le tele o mea ia na fa laulau mai ana fiele ele fionga le i whamasino ai peita ia ne o le taimi tonu ale ua koe leo e ave au kaiminga o koe ki o le ia kia ua videos o le taimi lea a kaimi konganga ave ia o leo na ave mātou te tala noa i whafo ia o le maua i loa le whaasoa Awai pe o le tūlanga nana i le mātou a onga. E pe e whaile whaasoa fo i lele. Au mai atu ngā lunga o le ofisa lea ma le whamasinonga. Ia, tu atu fo i le mātou vai ngā fo i lele tūlanga o tau mawhai atu wai le mātou ngā luenga. E pe e i le tua oi. E au o nā siasi mawhasiringi ia i le tūlanga la lea. O le si vanga tāua lea o te pupo e mau atu i le saudoanga le fionga i le li whaamsinsili. O le tele o nei tau sanga o tapu pea i le tātou au whai ngā ruenga i tono le li potia ma le pueine o nisi o ata wa o le ma whai o na whai a isi fōi pe a whai walanga. Once you're in the court e pule le tamai tai po le li whaamsino i lona si o manga lea o le maunta whaamsino. Ai i lo utali tununga. O se awala le leifo i le mwhaiona tātou ngā lue whaatasi. Ma whaata oto se ala fua. O le awala tātou te li poti ai. Ia taualu manga o le whaamsinonga. Ina ia sao mea ia e alu i tua. To the outlets and then to the public lilo mai awa. Ta leila o le mana o mianga na ia ina i le vali na o le sao le lei. O le mana onga tele ale na ia sa o leo na li poti il whamsinonga. Instead o lo kasau ka ika ia whamakala ingi aka upu. Ma le wafo ia sila fia le lau sunga le atawa. Awa pelengo fo o tu stala lua moni maula na sa lole o kuskala. E ia ile mea lai kokongui o na pingi mailanga story le anko le mana o ia au mai ele story. But the whole testimonial kangakala ele ai mase mea e alwa i unless it's summarized. Ai pe yo le afa pe pu emfasala la o ina tonua o sa o ia lua. E se mai asa mo ai e whamasinonga tunu umalalang lang so finanga tunanga le ia tau. Moni. Ona o i tātou. E se mai ai. Ona i tātou. Al telo tangata la e tu uia i tutonu i le langona o le tangata. Ai le au mai o le langona, o le terminology o lo whaangaina le whaamsinonga. Ina ia tā ua i le sao o le mea sa talanoa ina, ma le mea e whaalongo i ai ia le tangata le itua. O le tā ua la le nā, o le mea le o talanoa, tukwa len sau no le fionga i le whaamsinsili.
iai se taimi o le lumanai o le a tatau e ona tatala lea tapu. Ma iai ia le avanua tātou te li potia ma pu e a te tonu. Ai mai se foi. O le te leo se tupe whai ai se a o se a o onga whaatasi ai ma le manuva ina o mata upu whapea tau le whaamsinonga e winga i tau lumanga. Sa le lava o le isi tūlanga le na whaalongo fo ia iana nafi. O le whaaliliwina. Whaaliliwina o tau lumanga al whaamasinonga. A wafoi o le tātou ngangana ia e onge ai lau i loa i le tele o upu e tau su ele upu ma whamatala foi se upu palang se tasi e alu le foi upu pe lua pe tolu o tau whamatala ele me tasi pe la le tūlanga le na o le si foi na tūlanga ai o leo o whaalongolongo ai e whapea o le a whaonga ia ni petitions o le palota e mawhai e iai nisi ele o mea umma ele o tangi uma. Iai ni vainga. Le la tau mawhai ia le whaamasinonga. Ina ia mawhai ona mawala o nanga le na. O pei ona uta ua ese mai lava ta tau whaamasinonga mai atunu umalalang. Samoa malum whaalolongia. Lua. E manu i le tau le ingoa tau le leia o tātou tangata. A wawa ese la fia le ia tau al whaamasinonga. E lau mea umai le ise mea koe ngā kia. O le a lava le mata upu e te mawa pea oka e lengi kalala ia e whaamatala umal whaamasinonga. So, i Samoa lava la ia. Wa e sila fia o le a inga e tasilu tatou atunu. E le se le upu na. Ma e tilo e foi o le tasile na mea le olo o fai ma le tūlanga foi le o le ava fata ma le whaaloalo lea. A atu lola ina ia manino le masa o le whaamasinonga ma tūlanga umai e li poti ai. Ia. E tātou te mana o mia lo tātou wasiasi le mata upu lea. O le si vanga tāua lea le wawhionga lilo mai awa. Lena bai tauina nei i le whaamsinonga lena whai nei o le case of the century. I le toono lea na mōlia nei. Awa e lua upu leo te fia avatu. Mai te tau wai foi. O na toi sila tu toa le mtanga luenga o whaamsinonga. I se ta iala mō lātou le stala, ma i lātou o lo o whao ngā ina le whaamsinonga. E whaamatala upu, wea lua vaenga. O le mea mua o le interpretation. Whaamatala le winga o le mata upu. O le translation, o le na o le whaalili wina o le upu. O e maua mai la le winga o le mea. Interpretation, it's the context o le winga o le mea lena whai. Ai a translate loa o le upu i le upu. Lala fo lana na, e tele terminologies e whao ngā le court awa. The court itself has its own special language. Ia, o lala na lea leiona pe te e nai i le interpretation, male translation, i le teimi o mori mau i ana whaatino nei. Ma lesi vanga lena e ta ua tele e mamalu. O lesi vasa au tilo iai. Na manatu ia mori mau. E o mai cases, e mili, ia matau whaole fo i lele i lātou i meo le tūlanga o le tala le keisi. O le mele mana o iai le lo, ia matua vai le mori mau. Ia e tu ia i lava i le fesili i teimi uma. O le mea lana na tupu. Ua frustrated lo le upu whapertania na ia mori mau. Ia mau o i sisi tūlanga ua ese le mea uo o iai ia le whaaliliu wina o le mea. Ia, o mai loa kamanga inga. O mai sa o aka ngole wawaula. Whailele, ta whailele, whailele, tu sa o alenga ngana ia. Tu sa o alenga ngana ia. Ia, whaimale alo whawai. E tau ma whaila tātou ngana e su ele upu sa oe. E tau ona translate ile, le whamatalanga le malfasiri le wamatu le loia. Ia lua o le wale interpretation ia o le tūlafono mana mea uma o le whaamasinonga. E pe o le tūlanga le nā i lau tilo ma lau whalongolongo fo. I le onge o le tātou ngangana e tau sa ilini upu e whaamatala umai mea umane. Wa le upu palangi umai ni o lātou whasamo.
o kele e kau ki adopting a mai lava se le sound o le upu palangi na ia fai mai le whamtalanga le ai pe o le tu le stulanga ta wala o te loa o le ana ta ua le fionga le whamasino siri ia o te loa le anga i le lata o ngā ruenga le tātala noa i le manaonga o le ua tu i nātu nei fo le lawyer sili ia ma le whamasinonga ina ia whaata oto mai se time frame mo fina winga mo fina unga ia e fete na ia i fo le ma whapea ele anga waa le teimi le whai ai ia fina unga ia matangi ia te e ai i lisi suli lesi sui tamo lesi sui leo le atamo le sui faolioli ia po lesi tangata palota lesi tangata palota ua ia se tulanga oto e langa tonu ia taimi ia fa tulanga mai o le na whailoa mai e le fionga i le tamaitai palemia na nafi o le malo taus o le au atu i nā atu le application a le AG e le i loa la po le ale whamatalanga le tulanga tonu a lea wae sao e se taimi e se arka kou whai ngā palota ua masania i fwele le umalol whaka le lima tausanga whailo ai e se mea whawavave lea o lea ua makua i squeeze umai kokongu ia le kele o mea i le taimi e fua le taimi lea ua tu ina mai ai le wha le polo inga lea o le malo ina ia whai ai le palota so o le tūlanga tonu ana le olofisini ai le imaua mai la se tala ai o lea na whailoa e le fionga tamaitai palemia tausi o le tātou malo ia ana na fila na press conference. Ia. O le si vaenga tā ua tele a o le tātou te iei le teibi wa le stala i sui whaolioli mo pāti whawhai. Whamata e le mawhai e whamata iei se avandoa e mawhai o na lo i ina fo inisi o sui. Sui ia e tā momoe e tā wala atu la i le setu la fono e tau ona matua wha manino mai e le komisino whainga palota. Pe anga vai la tau sa soli tu la fono fa maundia la tau soli tu la fono a leo oto ele stala matama mo o ni sui fa uliori mo o le whainga palota. Mos fa te inga la tu la epa malimoni. Lea na fa maundia le contempt of court. E wida le i se fa salanga. Aina fa maundia foi le contempt of parliament. O le sunga ya lo pati atila po le fionga ya fuleai. Tasi le sui le ufa longo tu nei o tamoe. O le tula. O tamo mai le winga o le tala leo te tau avatu ai le sili le na pe whai o le whaamanino mai le komsina i o le tulafono. Ia, e moni le atawa. O lea e wa mawala ua wanoa i le asto nai. Ia ma le komsina o whainga palota. O le tu tonu ale nana o fia fisini ai. O na o lea na uva ai. O lo whaali mai ei fina ngalo le tātou watunu. Ia, e le leia le tu peo le fasidi. Po le fea le tu e whaamutai po o ia malona ofisa. Pese i vanga nā ua challenge le tangata matangi se isi e whaasanga. E tawana whaamanino mai le tu la fono le tu lea. O te iloa le taimile nei le na whai eile stala ia na nafi maso ia wa mai atu. Ia o le tele o le saili i tuai i suita maita i onu umapule nu. Mafio anga. Be o le tangata lea nga whaile mongkanga i whaamaunia mai. Mea umana o te iloa mea nā lena na saili i tua. Whaamauninga o le atoa le leo aso o le tolu tausanga o nofo i Samoa. Mea nā le sa tele na pisi ele officer komsina. Le maua ilo stata wa vanoa na o message ya tole afua tu ya felolo John Stanley ananafi. Ia whaatalo sanga stata wa vanoa e maua isa whaatata noanga. Ai te wā mai loa whapea mai, wale maua se awa noa i aso nei o loo whangasolo le stala sui. Ai maua le awa noa i laso, na lono winga lao le awa noa le ama le Radio Samoa. Ia, o leo le maua i tūlanga le peo na e pesiringi a fo i le tū lea le atau. O le mai tawina o iei nisi wala tu soli le tūla fono ma wha o ngā ia IDs o isi, tus folau fo i o nisi. E whai ai ia lātou le stala. O whea o iele mata upu lea. A le tanga luenga o wa ave le whaamsinonga po o lea wa ili mo le komsina mo lona au whenga luenga. Ia, o lea wa ili mo le komsina mo lona au whenga luenga. Wa whai e lātou sa ili ilinga. E ma e ufo ili tutoa o nei tangata o atu abatu passport o lesi aluat.
Ia, ai, ole tu, ia, o mea supu. Ia, ia tangata e whapena. Ia, ole ala wa whaini, wa maua le avanoa lia. Maua ai, wa mana ia le system le wa ia si vaenga lia. Le OEC. Wa mawhai ai ona te le vave le whaatinonga lea. Wa le whai mai ai le tala tole fua ia tia. I le taimi mo fwoi na utala noi e whamai. Detecta i le mele i le mako. System ia tangata e pi o le whaatinonga o lana le stala. O lona winga la. O le ae vave whamai i fo isi la tau pre-polling na whai. Na maua i fo inisi o sol tu la fono. I le taimi ana whaatino ai. O lona winga. O lewa mana ia la le whaingofi o le tatou system lewa wa iei nei. Awa whalwhati nonga male maua i o ila tau ia mio vale aso. Au te matua ia hofu. Tate lo fatu le fionga le komisina e me se fo i le au whainga luenga i le hao ma le po ia wa e tau lo tutongi uma ia i tu la ma taimi. O le asa whai atu lau tala i le atunu o ila tau le malanga atu i Samoa. O lo mana o mia ele official komisina lata i le afe lima se lau tangata whainga luenga. Ai watu lo e whai lau paloto lau le stala. Alu e whai sau application e lae. E tanga lue ai mōna i aso i olo whaatino ai nei. Awa e afe mon tupu i tangata e mana o mia i pusa palota o le whea i ta avale ma whea avea i lau whainga luenga. Ala sau tanga i o tau so i aile tau ma whainga le fionga i le komisina ma le tūlanga fo lele o tau o fonga nei ni whai po ma whai ona whaatumu atoa pu whangota o le ngā luenga i le tūlea. O le tūlanga fo lele uti lau whainga luenga le atau. E uti lau whainga luenga le o isi. Ma le me tupu i palota uma. E iai le tele whaopopo atu i la tau ia la e fsosoan. E a tele au whai a onga. E whantau sanga na o fia aluai. Ai wa mako i whala mena vea kako lai ngare ka ke alu whai me ko whapea o fia la umomo e ai. O ai o kosa ki whai paru. A wai mana ia le alauni. E maua le alauni mo tangata. Sa i e tau sanga na o fia aluai le tūlanga na. E au mawhau whapea longo ingo le whei kai lea le radio Samoa ia. O pea walungi o ki alu ki whai paru. Ka ai le whai a kuala lako news. Au tūlanga na lea e iai. O tape nanga umana, o lo whai e le ofisa o whainga palota, taimil nei le atau. Ma lo whaafitai tau o tele. Au te whia tala noa lawa i le mata, o pule o criteria, wa tele criteria, se vo lele wa pei wa pāpupuri ai le tele o mea ma whaatumu atu o lea pepa, e le ngata o le tangata palota, e whapena fo i le sui tau wā. Wale o tele nei criteria ma mea whai, nai lo le montanga. Ia no, o fo i la ele le whaafitau ni lele, o le fiu e sui, le pule nu, ma le sui o tamaita i e wha maonia, le pepa lea, le tama lea e tamo o le sui wha onioni, ia po le tangata fu e latu e wha le stala. Vai, o lo i oe tamaita i pale mia tūlanga nā lai tupu. Ana nafi. E wha mai ia fia le saunanga fia mi. O mea nā le tupu nei tele o whainga palota. Fiu e sui e le pule ngu. Ona ua ngai tūlanga foi lele ua whaai tū au atu i le i tūle nā. Whamela i le awangi e ale wha maungia le alila le nangarai alu i o le i whian. Ioi, o le tūlanga tonu ana, ai i le whesiringia wa TV1 nga whesiringia. I le whesiringia. E le tatau i le sui o le malo, ona i esi tūlanga whapena. Ia e tatau ona tuto atasi lava ia i le whaatinonga o lana ngalwenga o ai le sui e aluatu paule mea o ia sa o la langa kamaleanga uwa ai e whailanga mongkanga le fia kausanga ngofo ingi ia na lola ia le whamaunia i ole ia alkulanga whailele o le lakua e whamai le langa lekia e lakua e tangata o le whamalmole o le mauteo mai pe maua ia le e whamai awangi ka wa ia ulanga le linga pa lo kai ole le pa kila le awangi ka wa ia o ke le whamangi tu langa fa pena o mea umana le tupu le atawa o lu i tau na o le lo fenga i nei i whainga palota uma le foi lai mau al whainga palota le awa le wa race to na feel media ia ai wa ma wa nisi ia o fa pena fo e me sai su yo nu i pule nu uma su tama ita na dia le fa ta wo i o lo tata le do ma fa so i fa fita u ni ma me i tupu mai ono tupu lava i so se whainga palota ai ole langona ina ia fa ti ai le tupu me fa pene
ua whaala tangata, conflict of interest, whaapolokiki fo i ma wha i tu au, ma mafua ai o na fiu su e pula nuu, ma sui o te maitai. Tātala noa sa e maua se vaenga o le press conference o le fionga i le te maitai parmi e le son nafi? Ia, sa au awa iai. Sau noa inisi o mata upu sa tala noa ina ma sau noa i le fionga i le sawapito. Ia, o le tūlanga whailelele a tau o le fesili i le mele tūlanga o tūlafono lewa abatu ele application lea le AG. Right. Tiringi ai le taimi lea le fete na whainga le pia whai challenge le si leis. Ia, le tangata lea, ia pole ale le te leo le piliota. O no le snap election lewa tatou iai. Ia, e se mai i tatou wa whainga palo tamasan. Ia, o le isi tūlanga na tala noa ina o le vaa fo ilelo le manu anui. Ia. E sila fia le tuai ta fito ala ali le atawa. Mali le, ia. Ia, sa fasiringi ia le tūlanga fo ilele o le wasa noa ilunga o nisi o a whainei, o whasalalaunga, e whapea, e ta atia i pea le vaa aitua. Ia, o le ala ua whapea mai ia le saunoanga le afia mei. O lewa whaatali se ia umamai le pālota. Ngoi le whainga malo iai. Ia ona tirutilo lea, awa foi o lea e tirutilo i le tūlanga whaile le kaunga whaile compensation o le taatia i o le vaa tuai i ngā tai whale o tawhitoala mala no. Ia. O mea umana mata upu umana o leo wasau nofia mea taatia se ia umale le pālota. Awa le whainga malo e tūlai mai. Ia ona tirutilo le iai. O le isi tūlanga o hauna ofisiri le tūlanga whaile le sau noa mai tui la epa. E le sau nga le mu le va a whainga le whai mai a mai alu le va o polu masawai. Kiatu Moran, iam. Tama fo le pe o le va o le alia fo le lua ona i tu a o ngā tontu o ia sau no. Ia, o le tali ale tamai tai pāni mia whai mai. Ia, ua pei ale le tai o le itua ngai o le insinia o, ale insinia ia le ia. O ma so o ai malana whamatalanga whai mai. Ele ia isa tala fo ile le e anga i le vaalea. Pesa anga i le vaalea na malanga mai ai o nisi o le HRPP na i salafai. Malanga mai lo man tofa tama i vaa fo i la i ese mai le vaala apua. Esa awa atata o mai ai sautele. E pisi le sami i lunga o le vaa. E aila na nga i mai le whai me na nga i mai le vaan na o le na whai mai ina i nisi na ma i vasa mai ai. A le wai wane walo te ai le mata upu le va ale. Ia, o nisi mata upu la le e pe ona abatu ai foi le tala le media i la tau o onga le fai. I le channel of information. I le taimi o le whainga pālota. Po le fea le tu as tau ana take mantua foi le atawa le itai o na tato familia le social media. Mau o mai foi ngai me o Facebook ma. Madira. Sa iai o le tato channel of information lava ia mo matanga benga umale malo o le press secretariat. Moni. Press sec o ia le so upu al malo. Peo inai awala uma mai ia email mai. La fo mai fa matalanga fa tau le mtanga benga male mtanga benga. Ia pela wa ia nei tata so ta inga tele baba nei ona po nei ma mawal tato Facebook ma mena. Ia wa create ale Facebook page ale matanga benga ia. E o foi la le office of inga palota. Le wa mafai ona la tau fa nga ai le tulanga le na mo tato results. Ia ai o le tulanga tawa. E pe wa fa atu na ia I so ma tawana langona. Pe wa fa atu na ile fa matalanga mo e tawana ia ile mainstream media. Wa mata fo I lunga o pages sa matanga renga ta itas. Ele ato sa miliona on tangata I lato te view in le page le. Fa matalanga le. Pe tayo tato media outlets. Ia kai peila ka ko radio Samoa. Lo. Ia fa salalau ia na wa to titi ato ele lua salalau wa fela wa ai. Ia viewers pe ia ese mai fo ila mal tato YouTube ma ka website. Ia e fa pena fo Samoa Observer. Mai si tulang fa pena so e tilo ile tele o le avanoa e mau ai tangata to tele la tote. Mo le mawina masila fia le fa matalanga. O le tulanga ta wala na pe o tulanga na le sa
sa awala toi foi ia tele o famtalanga na fila fionga tama tai palmia taus ona o le tulangan na laulo o lo te tonu al tata wa onga le na fai mo aso ni tot Malira, matungo fia. o fea tonu ale channel of information ia ila mala example langa wa male fete o tele mana o mate fete na imale fionga ya nai labeti nga ona le sa tali mai il tulanga le anafi ona le sa o le faile o le alo mato ile fionga tama tai palmia il press conference ai ia officially ta wa ona le lua felu atasi palo ta lua felu atas sa maua ile tulanga le tato fiu e fa tali no fe mai post results po le po ele o avelunga asise ko avelan ya te post ya lua ole la fionga ile komsina temile ole bebesi wa le le system le mal fainga le melia le ai se taimi mai se fa matalanga telo taimi umale media so le sina me na mato tatal no mato ile workshop len faini ia se media person for a personal for le isau le tangata ya tato taimi tau nu o ia results fa pem mele ia le flow of information more sila fiel tato watu so ile kulanga la le mele na tupu lua feluatas fiulo la ia le tato tau fatali se taimi o le komisina no o vivesi fo ile fionga komisina ia tau fainga o faitanga ma me umana o ai la le tangata e te tau ona tali mai ile media le mea to le amantue tato also upulan malu e au fia ya government ministries matanga wenga umal malu ia o le mela na le pesa tau mfai to se fasili I tulanga lia ile ia so longa le awana ia se vesi tato watu nu tulanga ole wala ngai vesi o mamal kanga kai ka kele fiu fakat sao le lo fiu fakat e o so foi le masal salo tanga tai no fa mai ia ngali e post mai ko la wanga ko ngame fa penga mai ya tu atu male moe ole fai tau ni na paluta wa kile nga o so le masal sat pe la tulanga umana e te tau la o ya tatou ia tatou pitola ia on tatou tala noa ina ia fo ia ile fa fitau le o isina me na fa pena na fasiringi ile fionga tama tai palmia tau tatou tunu na file ya tau o lo winga la o le press secretary o le tatou malo e lo no so tanga ya nga ila o nga lu fa tasi male office o le komsina o fainga palota le taimile o le palota ma ia o wale si mata upule o te fatue nei o le fafita uli o le moea o le pusa palota ise non foanga na fai ai wale tau nu umaile information I oso fo le masal salonga o tangata fair o iai le o fair le breakdown ai I o le communication le o lo manino lava matafa yoia al presec ai ila uia tama fainga ilo mafa fa uia ina wat tupu lo fa fita ulia o le fea le me tau ona nga I tatou mo le taimi lea ina ia au mai se fa matalanga wa o le wana fe me ia le official o komisina fainga palot ia tau fainga o remele pa fai o le slow I lunga o le internet ia o le tulanga na o tuaina post ia tuai foi na fai tau I una moea ia o lo manino ia matafaioi o le foi na fa manino mai le fionga ia na fi ia te le ai e fesilingi ale official fainga palota o no winga o le official fainga palota ia o le sila upu na fai ele matawa o ngale soma ma fa pena fa matala mai le ali papalangi mai le APC ina tulanga foi leo le misinformation disinformation o le topic nga nei le la fai mai le tala le palangi fa pela le fai mai ko ke refer uma le OEC do you trust OEC do you fully trust them ya awala aku la le 2021 e fe mo wa yelo ngale trust to ka ko I me sa tupu mai ia maono ia I tulanga foi le tanton wina lena o ia le langona inisio tatou atu nu umal I tatou fainga palota le peitai ia au ngā mea tupu ali le ia taua au ngā foi awa onga mole tatou au whaasalau taimile nei ina ia mawhai ona tatou overcome ina ni whaafita au le lua whelua tas ia saunga le muma le tatou palota nei tau sang
Malo whaftai toi lua o fasili lea tāolo langa i la tala doanga i wha business e whaia. Mana tua fo i le vai tau o tui lea pa. Ai mai alo se whai ngā pānota. A toi teu ni tu la fono. E au mai le komisi su e o mai e whai le whautuanga i teunga i o le whai ngā pānota. O ani mea na wha le tonu i le nā pae inga ma le nā whai ngā pānota. O le mea lai maali e ai. O tangata uma o ia na pā u i le pālota lea, ma whaia me o petitions, ma whaia ina i whaamisinonga. O tangata na whili mai tu i te tonu o le komisi lea. E tala me na pā u le pālota, whaia ina i le whaamisinonga, a lea o whili mai e o mai e whai le whautuanga teu wele tu la whano lea. O toi whai se me walea whapena, e lo o whionga lilu mai au. Ya, ole tūlanga foi lele o le taimi o le puleanga le HRPP. Na tau lava ia, tū la fono, ma la tau mena whaatino le taimi lea. Ya, ai o te iloa. Ya, ele o iei foi se tūlanga whapena o toi tupul tātou atunu. Awa ka ulole referee. Awa ka ulole ko le laufali. E ka kaulanga e makua ele, ai ase maenga o mea umanei e te awa iei mai pi iei. Ya, al tūlanga tāla sia li le atawa. Ai awale le tupu sa me whapena wa sa oi. E muli e umalawhenga palota. Ia toi ilo ia mea na tupu. Ia ma toi whapena na whai iswinga. Ai tūla whono. Ia ola wali inga ngā au mai e whaia ia mea. Tātala no le tala whaafosei ma le whaavau i le maliu ma le tuua whaafosei o le malo ma le wala au le atua i le sunga le pali tele tāvita pānoa mo ala. Sa avea ma keitai whono o le whaalaputonga tele lea tunu o iana whaaputonga tupe le Samoa nubi wha. Sau noa i aipo o iaiso mamram anga ele mata upu lea ma le au pongi sa o aufiti ai le aingo le sunga le pali tele. Ia. Ne atawa e. O pānoa se tamani e fia i tangata uma. Talo whai. E tusa e apa noa tala noa il palimia mal tala noa mai ama umalangi. Ma ua malangi ma ki ofa alilis ko inga mako maami. Talo whai. Io e iana por kalame, iana me whai. Ia e mauteo ai ole langona o tia. O pānoa, o tangata fia ia. Lera. E tele ona mawhauwhaunga mga aikia mga upu malona ma lama anga i mea umasa whainga ruenga ai mai whātou anga i oi. E masaa mai ngā mea uma. E anu ala whai o ka whiu ke kinga funga foi. E whakarikali kai mea uma i ana tala. Ole whanono anga na i nei aso atoa i atia. O le whatau foi mai nei i le Family Service o si unis. A nei tai au pei e se la tawhalongo ina wata ai e stoi no pānoa, e tele e moi, e kaka whai a pāngo sa li atawa. Moni. Tata o mai e tante a whai kai a pānoa, ono ana uputu sa o whai ngale whai mai sa o ia oi, ti oi. Ele alo ile ato le la au ia upu a pānoa, ai a mako whekawingi, sikoi inga. O se tangata sangi fia mai, pe ana o whai atu, e tusa ia pānoa, alta noa palimia. Malantala noa mai se sio mato mele fa mai se to ile inga male man fa na wasi ale sunga ya pali wa lo malam lama anga atoa ya pa noa le atawa tasi foi le tangata na ia fa tu langa le tele o ma fa wai ia nisi o mtanga renga le tata watu no moni fa la patunga moni au sa ia tele o fa vai ma me umalava ia mai telefone no sao le nupi fa lava ia au fa ia ku ia me wala nga ne ia maka upule pe a princesa awa makalango fa my sister eleta ua ulo wingo my sister nga fa longo po kala me fa kulan me wala nga ngofo ma ave lo ni o le princesa me ka sa wele e fai mai na tala o le fa ngalonga tana pali ya mato uma le media o anan ni atawa la o ana nei sa o avatu ai le tribute ia ma o te toi papa i fo ia se te mina o fa ngai le upule awe ua mali liu toa ua ma o mauai a upenga o le taua le sunga le pali i lea e te sila fia i le teimi sa o lua tuai ma le telo teimi ma te fa soa ai
na o I loa ai ina, o pāloa, as an economist, e te le tō whāma le whautanga. Investment, it is the think tank. Mai, o leo te whaalonga tunei, o misia uma e le whaatutua I le tua Samoa ua tasi. Awa, o le aso tōna I nei, e whaalawi loa ai, le tele fo I o le sao, o le tangata o le mata upu tau I le tamau a inga o Samoa. Ma le atunu, leo le a fola I le whala ma whaalawi loa ai, le o sola le tātou wo. Ya, ia le lofa ma le angalelei o le atua ma whaamawhanawhana, ma whaamaise fo I a inga e fia. Ia whapea fo I o wo ma au mea ma mai mai lātou. Ia, sa lotoi. Ia, mai ai o lātou so tanga ma pitanga I le sunga le pali. Tele o te lola am tua misia, ele to tele, e whapena fo I a tau. Upu muli mai lau whionga lilu mai awa tātou ma vai. Whaftai te ele ale a taua. Ia, lau ionga la vea le ali o le tū. Le nei fai tū lao le fiafi. Whaftai fo I tātou po kalame. Whaftai Samoa lau mai mo whafonga mai. Ia, tātou whaamawhanwhanaina si a inga o pāri I le alofa maleanga le o le atua. Papea fo I wo ma e masani ia o le whaftai le ali. Nau o mai le whaasoa pānoa I o tātou o langa. Ia lava. Pasai le atua na o whaasoa pānoa I so se Samoa malava. Ia lava. Ia, ai tātou whailoa I pēa li le a taua. Tāte toe talanofo I se taimi o lumana I ai. Se uma mai le interview ma le komisina o whainga pālota. Ia, an mana ia lea tāte toe talanoa I fo ia wā fo I le telo o fasili utu ina mai. Ai whaftai Samoa lau mai mo whafonga mai po kalame le nei e fiafi. Whailoa I atili le alofa maleanga lei o le atua manuia le fiafi le a taua I lau tiute. Tau whaasai fua. Alofa te le atu, manuia o Faiva, whaasai fua ia. It's tough when roaming dogs don't get claimed by their owners. Often they're unregistered, so we have no way to reach them. He doesn't deserve it. He just wants to go home. He never should have been allowed out on his own. If you own a dog, make sure it doesn't roam and make sure it's registered. For you, your dog and your neighbours. A message from Auckland Council. All Together Auckland, Tāmaki Turiki. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasio no valu wha fitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. Radio Samoa. Taslima I watolu amo. Ia le lei tatiana o malo usei Oriana. Le anga o lea ua taunu mai ia le sāfolau o le te maitai o ati. Mai le tātou whale tāwale le Henderson Cars. Ia, whaatalo whātu ma le whaalwalo. Malo le ngā lue, malo fo le lava papale. Ia, ma le ono sai tiu te mawhai walo filimo. Ne yaso, talofa ati. Malo sei fo savea, ia, lange mafo e te elo whapian whafoi ina sampo kalamere ne yaso. Ia, malo lava le ngā lulue, ia, o le foi ua lama whai unga ngai ne yaso. Kolo tu mau pele lo fo le tua, ia o a mele nai tua tafo. Ia, wa si silo mai. O matua mafia fia lava le jacket leo ua whai te tonu o le studio. Ina, ia, tā puni ai fo I o mawhai te toa ia o mai ele me o le savini la tau ia. Whai asi malulu. Ia, toi ola ma le air condition. Ia, o le mea le da. Ai, o le alofa ia baleanga le lei o le atua e le whaititia o lo manuia ma le lei mea uma. O a mai le tātou loto ama le au whainga luenga. Ia whaftai lava mo whafstili savea. Ia o lo manuia lava mea uma I le sato ofisa nei. Ia le whiwha whatoa uma thule e le pistio le nei aso. Io nei o tato a inga fui sa whapeona
anga e mai fo ia palaina la so savali ia le ala wa uma ia la so sign up ia le o to anga ia so la so ainga ia ona fua mai le pole weekend ia mai piti ia la so savali ia malo o le fo ua tātou tau nuu i le whaatawhiti o ngā luenga le leiva yaso. Ia, ona o fo la ia lea tai au, o tangata e malolo, ai ka koe mai fo i lea skoonga i ka sipaha i whape i au. Ia sao lele. Ia, lele. Ia, sao noa i se tūlanga sa ia le yaso, manisi fo i sao tau mafuta, ma whaatino tārsanga. Ia, whaastaila ma whaasili ia o seli posi atu i le tato ofisa nei. Ia sa fatumulia fo le malo le tunu o ni sisanga e mai whaiala so sign up o la so kongarasa la so tavali io o na isi fo ita toa inga e fo mai ia na ita toa ngai malo ma le se i mi Samoa le kosta ia o le fuina wa aia na ita toa inga fo ita whapio na malanga me Australia ia lo oto e mu mai nei New Zealand io na ita ngasana le se whapio na nga i mai ilsa so officer ye apalaini ala so savale ye toi a masaya la so inga ona le fua wa toi mu mai nei New Zealand ia o tulanga la na o le pisimasani la Henderson Pass ia o applications on fabiona tuina mai lungo ta so telefoni ia fabia lungo ta so Facebook ia e fai lava si toteli lava le malo la sunu o lo tuina mai tarsanga yon o nisi fo yo talusanga lo fa piona fa sali yo le tuai la vol sali mail finance yo tulanga o le fasino ino le process yo lo vave la vale process o lo vave la vale na le sfulli minu se la vale fa piona fa tulanga ina le taimi e process le application na le customer yo o lo fa piona vave la vale process yo ma large to lo no le finance ia o le tuai lava ia o finance le tali mai ia au i le taso i ata so le processing o application ia o lo vafe lava le processing o application ale malu foi la tunu malo ia fa wau pea ona o tau talia ina ia applications ia fa pena foi la to lo faia ia talu sanga lunga le penga ta fai langi se ia o ina tali tu las fulma le tasi le po la nei Whakailava ia e sa o le taso ofisa ia e sa punia le tulai ono nei la stafi ia ai o lo iai lava taso ofisa ia whengaruenga e se ia pa ia na nei le tulai suma tafi ia o le a lava se taini o lo whapeo e avanoa ai na nei le po ia e mawhai lava o na sali a sulau wala au ia mawhai fo o na sali a sulunga le emaili ia se i whatoa ma nava lava tsa le whaingaruenga nani le po i le la fulma sasi. Ia so awara se pole la lava saimina ne e se ma nava i pola se mi se avanua. Ia e o lo sali atu lava la umeli o lo sali spoila se telefoni. Ia, ma lo fa tai ia ai ta tele tau ma vai e si vaenga ia ma au mai le ta telefoni ma le tuatusi. Ia ai le fa mai na sa pokalane ia fa pomole sir fa fitai ale pulenga le Henderson Pass le malu foi la sinu i panga uma lava le Henderson Pass lo fa pe ona nga i mai ia mau mai foi i le taso ofisa nei malunga le o taso Facebook malunga telefoni lo fa pe ona mala au mai ia mole anga i mai foi e le mole i le maso au nanga lo fa pe ona trust lava le so'otelo o sangasa le malo la sinu ia le au nanga le Henderson Pass ia o aso uma lava e whaatumulia lava le taso ofisa nei ia le malu lava la sinu ia le e mole so le fastai le pulenga ia le ipaanga uma foi le Henderson Pass lo whapea o nanga i nei e whaatau ia la tawale ia whapea foi nei taso ainga fou ia o tata vale fo le fa pe le fa alu le promotion seminei o le taso XUV le o le 3XU o le liman fo o masa vale le o le fa so asa unu mai le oka ai pe o le wa o va ma se fulu ta vale lo sa le seminei o na e fa e so se le lava o fia i
le masa vale le e lima no fo ia e se foi fo le masa vale le io se taimi ona vasu le lua po sa so neve aso por verso fo io no so asu lo le o sai lunga io malu fo la sunu e sia pala i mai ai ia e lo fasino ina lava ia sa vale fo ia solo le nawe e se la fiesta le sa vale ia solo le promotion io le lava sa alu lava se ne sa vale ia solo ia o mealo fa supena e mau e lua ki tala ma le fa ki tala ia fa tase ma taso refill ma taso cashback ia o le mau a taso refill ma taso cashback i tase tawa le uma lava e palai me i le customer ia fa tase lo ma le ma taso lo benefiti ia e mana o mia lava taso full time ia tase na e sa pola application au sulango le payment ma taso e alu e savale ia alu lava le ngō ele te benefiti. Ia a whailaua e whafonga mai le nei po kalame. Ia e manasua, ia e a whaina te benefiti e te whia mana o e apalaiso tā vale. Ia e tau ena lua mai masansa full time. Ia e sansa na sa sapola application. Ia te doan na le pauno e kai ngō whailoa ati. Ia tātou se loa e fwoi tai au tapo kalame māsanisa vea. Nā lofa te tele lava bole teimi wata talanoa e fwoi ma wha lau I loa I le atunu lau tū ala Henderson Cars a ia manuia tele ia malo longa nei o fiafi ia manga luenga olo o tau wha mai a ea I le nei fwoi a stofi ia ai wha soi fwoi ia mo le teimi nei. Ia whasei fua savea mani e telera fiasi alo whaatu. Alo whaatu whaatai whaasoi fua ia le nā. Ati ma le tātou whale tā vale le Henderson Cars e te maua I le tuatu si. Se lau iwa sifuru ma le whaa, Cavendish Driver, Papa Tuitoe I Manukau. Ia alo le nā wala au le telefoni le se tongi e tā le sifuru tasi le poa nā nei o lo o te tala pēr le leina o walu se lau fitu tasi. E la se whanau leo te maa I etu I. O la se whanau mai I ala uso I a aunga. Junior Pantane. E alo whangia se vea. Whamon mole se I whamanuia mai I a lea soifua le valu se fulu tau sanga o lea soifua le te maa I a vai luu asosi mai lea fio ango solo ma whale wha I a vi I a lava lea tua ona o le tele o nei tau sanga. Ua ia fōa I lo soifua. Sanga tulu ia tupea le malosi o le tino, a wā le mawhtanga ma ainga ma whanau, ma lo whaanga nā mai au ainga malawa e maise e tofi lau aunga junior patane ia male tina ia mele male whanau whaaftei tele. Ia maluiali lau a soifua le te mamatua, ia bailu ua sosi, mai I solo, ia mawhane whaa. Alofa toi fo I le atou se vea I te oe, ia ma ia anga le leile atua ma whaafua loa le soifua. A mai se o tau malawa, ta mama tina mātatua, ma I mātatua se I o I laiti, se I o le kingifu. Ma le tupu langa tala vau, o ai lava o lo whaamina tuina lo nā aso soifua I le so. Ia, whaamiri atu le atou se vea I te oe. Ia, o tau fo I tawhai fio le lalorangi, o lunga o le tātou Facebook page, po le tātou YouTube channel, whaatalo whatu ia te oe. Vaia setu, ia whapena fo le fionga ia tino lea o ngā upu tō muli, a whapa ia whepuleai o ulu laupau, ia whapena fo ia losi sio. Ia, malo tuto tasi, love from Waipahu in Hawaii, ia whapea fo I le alofatu I le matu tina anti whaalawelave a whamasanga poela ulu male tamaitai o Yvonne. Ia male tamaitai o Ashivon. Ia elenga te leo filo I tūmua ki tiona nganga e olo. Talo whai filo I tūmua. O ai toi whamanatu mai ia tau. Ole suafamatai mo mua leo le matu tama o talavau. Le swafa lea, o la vea na filo I tūmua. A le whatu au toi wa aia tuale I stangata. O au maia le swafa le ilunga. Ia. Le la unga le pouni ule na. O la vea na filo I tūmua.
ai atu ia ainga sau malau ma sau e wha le atu pōniu ma le wha sau. Wha talo whatu i le tātou polo kalame i atu. Oe, o Lomi, o Ulu Laupau, mai o Tara City. Yeah, it's my favorite place. Ma tau a nonu, talo whalava, ma lolo sui whamaruia. O Seilosa, ia, o tau ma lava o lo iai, i lunga o le tātou apia whoringa. Wha talo whabitoa lava le tina ia kisa, ma si ana tama i North Shore, ia, tātou whelua i pēr i le lofa maleanga le lei o le tua. Ai, ia mana tua. Taua i o mataupu ia sa tala no ai foi ma le fionga lilo mai ama ana nei. Polonga le upena o nasa talo fa balolo so fo mia pa anga to tino nei e o mai lava ia so uma. Rosie Lavere talo fa lava balolo so fo mia. O fale pulenga le uluai. Ia o mai lei ala i fea. O fale upu fa lava au. Sam Johnny Ainga Ulberg. Ia wha pefo ilo tō whine, ia Fortino Iosefa, Maleta Maitai, o Erolini. O tō se silo lan, mele na tala no atua ini fo i male fionga lilo mai ama. Ele mata upu le sunga i le papali i pānoa, o tu tulu le fionga lilo mai ama. Ona, e sa ole le, tele teimi e tala no ai ma mafuta ele nei fo i tamali i e winga, malie ai o se tamali i e lo loto lana tō wha, te le lona silafia. E pēno whātu, he is a master brain brilliance in economics. One of the finest economists in Samoa. Anyway, tasi lea mawhau, male tō wha, matua i tua, o le tustusinga o mea nei, o meo anavatau. Mai o lona sao lea na sao i nei a Samoa e matau tia. I tu malo uma e limas fulma le tasi o le poloketi o le tasi le miliona tala, you will always remember le susunga ia papali. E le tasi le miliona tala o le poloketi le nao. Telefo yana tustusinga ma na mea i o le a whaalawi lo nei i le anavatau o le fast. Pea o i le aso tōna i asau nei e tatala aloa i ai. Ia le mata upu e whatanga i loa. Le whaalawi loa ma le whaatosina o le palota. The campaign period will open officially this coming Saturday, the 12th July, 2025. Wa vaila i le miliona na nana paketi e le tamalo. Na so Samoa atoa i tu malo uma e lima sfuma le tasi ta fe pe ana atoa se lima tausanga. O le whaatuatua i le atua Samoa o tasi. Ai le na o le wha lea tausanga, whaatustusa le wha se pulu tausanga. Sa se e iai i tui le epa, ma le hero pipi le whainga malo. E matautia. Ea. Tātou oi vai foi, o le pese lea, whaamanuia atu ai i le aso soifua, o le tamai, pei ona, moni mana o mai e le uso, ia tofi lau, aunga, patane, ia le tamamatua, ia vai luu asosi, ia, manuia tele lau a soifua, le tatiana ua whaafifia moe. Don't say no, I only maile au wala mapepe se ile Oriana. Lo say Oriana, ole pua matala.
Ia nā whawhiawhianga sui whiwhiloi o le manawa o ngā luenga i le whaatawhiti fo'i o le nei vai aso tō I waili whaawhetai le tāleni ua fōa I mai. Ia, alo whatuai a te o tō uma o lo ilunga le ala tele le teimi le nei, o lo pa u ti munga e mama, ia ai o le a matua I malulu le whiawhia nā nei e pei ona valo ia I tala fo'i o le tau I le nei vai aso, e mai se fo'i o le nei au auli, ma le whiawhi nei. Whatalo whatuai le whionga e muangu tutia, le uso pele, the rose lo se Domenico, ia whapea fo'i le uso ia se Yuli, ma le uso fo'i ia awhamasanga ata frost, o tō uma, pa anga tō tino o le siwfongo Samoa, ma le a tau o Savea. Sa auto whafonga mai ana nei le mātalanoanga ma le whaasoa fo I ma le whionga. Ia lilo mai awa maina vai. Ai maise ia le tūlanga o a onga lea ua whaatino nei. Ina ia whaataua ina le li potia mai o tala o taua longa, o taua lumanga o mea nei o whaamsinonga. I tonu o whale whaamsino. Le alavala o iai ia le whaatoa whala inga le whionga I le whaamsino sini. Ina ia iai se tae au, e mawhai ai o na whaatangaina, le li potia mai, o le poe ina o ata, pe a whai e whaatangaina, e le whaamsinonga, I to tonu o le poto whaamsino. Mai tau ai fo ila, ia le li potia o mea sao ma mea tonu o lo tutupu I to tonu o le whale whaamsino. E au noa ma le a awhianga o le tuu iai, o le mea mana o le tu stala la tau ia mi milo iai, lana ia whaawinga ina o mata upu sa lotea I tonu al whaamsinonga. Ua tā ua I fo I, o la e whanongolongo mai ia le matanga luenga o whaamsinonga. I le tā ua tele o le a o ina le lei, o le stala, masui le stala, o le au whaamatala upu, ma le au whaaliliu upu, o le whaamsinonga. Ina ia sao matonu winga o upu whaapele tā nia e le liu le upu Samoa. Awai peo na ufa iatu. E telefoi tau sanga sa au whaamatala upu ai I le whaamsinonga. Ona e iai lava le batao, e iai lava ta iala o le whaaliliwina o whaamsinonga. Matala o whaamsinonga. Ai maise la o oi o le whaaliu upu a ngā I le loia, a ngā I le tangata lea o lo o molia. Ma le toe tali a ngā I o I le whaamsino. There is a special language of the court, and there are two guiding principles over there, the interpretation and the translation. Awapea o lo whaaliu, translate. Ole upu ile upu. The literal meaning of the word. Ai afa pe ole interpretation le fai. Ole fa matala ina ole winga. Ele ole upu le upu a ole winga. Ole fa winga ina. Ese le fa matala ina ole upu le upu a ole fa winga ina ole fa upu. And there are lots of courts, language of the court. Terminologies e te taula na matua whai ia se suenga ma se ta iala e whaaliri wai ia upu ia. O le ala le da ala i ura whete e na I langona o tangata. Pe a whai e le o na whaatino le ngā ruenga le nā. O le whaaliri upu o le whaamatala upu. Ma le whaawinga ina o upu. Nei, tua manino ia, le whaamatalaina o upu, ma le whaawinga ina o upu. The literal translation of the word and the interpretation of the word or the statement. Yeah, I would tell you, Evangelist Rarotonga Biti, talo falava malo se fumanvia, koli mata. O tau whafonga mai. Wai ulawa le ola o papali I tawita panoa moala. O I tangia e tangata.
A o le whainga malo na whasosoani. Le sunga le papari i e whatu lai mai e whatu i lalo ai. Tu le epa ma le hero pipi le telo tausanga. Whase fulu tausanga. Tasi lea toa manu manu. O lana mea lofa na o awina. Ma wha manui ai le atua. O tu langa o le tamao a inga ma le posi posi ina. Ma le wha so ina o tupe ale malo. E le ai ase si mata ngā luenga i Samoa siri atu o na tele tupe o lo o iai i tutonu. E pei o le mata ngā luenga lea na ave ai i le sunga le papali i tele. Pa noa mo ala, ia manatua pea wa mātou te wha ngoina spano. Maro spano. Ia e atala. A sila fo i ai tangata. Pe ia e fōlinga e whātau waa i le vai. Ma le o se tangata tau o loa tele i le vainga le nā tangata. Ai a e nofo i lalo ma lua tala noa ma pānoa. Ona susu e loa le pānoa o le whaitutoa. E wha mata i ai oe e te le i tilo mua i ai i le lalo langi ma lou o langa atoa. Nalo fwene na, ele teita ia kia pānoa ia tulepa. A whai atu i tala tulepa, ai ata fwoi pānoa ma. Ma lau mai fwoi pānoa ia le valea ma le. Talo whai. O le malanga bulibuli sa o le watu e nei fwoi i Samoa, sa whiloa i e fwoi. Ma le sunga le pali tele. O lona nau ta inga. Ina ia wha wau pea le poloketi lea na moe miti i ai. A o a vea o ia o Puresili. Yo vai, na Puresili mua. Toi saula ia lea, tula i mele fast, toi ave i tutonu e a vea ma te fono. Ala ala mea, toi o atu lesi vai ango le fast. Ato ma i fafo si toi aina. E ma liu ma tu ma lo panoa. Pole sunga le pali tele. O i tangia lava e tangata. I le malama i ti ute ma matafa ioi wha le mafau e malama i le tamau ainga. O le sunga le pali. Lau tu le epa mali moni. Ne fia poto ma le soli tu la fono i lona nofo wha matu o siri atu le. Fitu sfulmon tupu miliona a le whato a tasi le tausanga talu na se ei. I le tofinga. O le tai fono. Ma liu ma tu ma lo ma usuia le fono. I le sunga le pali tele. O ngā lue pea, ma le filinga, ma le wha maoni. Wa o ma su e ngai lua o na whai i ai. Talo whai. I le tamali i au ngā. Ia Samoa. Lesi o na sao te le nale. Nā lai o na tofu tupe, tofu miliona uma i tō malo. O Samoa, for the first time ever in history of Samoa, the 51 constituencies to receive over $3 million each, and everyone. All those i tu malo. Le pule wha soa le nā le tamali i ata mai lea le sunga le pali o le amisia. Ai whai mai o le lua pō ua tuana i atu. Sa ia tu la i e fōi. E wha mala malama le anavatau malosi lea o le ao mai nei ma le wha tuatua i le atua sa mo watasi. O le a fofola ai le whala. Ele aso to na I asau nei. Le mafau a le tas. The think tank, the master of economic, and a fine economist himself. Ia le ono nofo nei. Lesi vaenga tā ua tele o le ngā ruenga le sunga le pali panoa. Investments.
Lo le lei, mamal malama le lei le sunga le pali tele. Ile mea te tau na ave I le tupe investai na ia vave le toi fo I mai. And the capacity of those people to service the loan that he has granted as an investment for the Nupi farm. Vai le toi vave le fo me ra tupe toi watu fo la ia leo tufanga dividends back to the taxpayers. Talo fai leuso. Talo fai leuso. Fatalo fatu si mauta, fa pa ia fe puleai, o tula sunu I mauava, talo fulava malole se fuamduia, va taile mafuta mai, Duffy style, a fatia polo, sepa fuiava, va per foi, Septima courts, talo fa lau fionga lasi, talo fa lau fionga le te tupe. Ale ainga fatutua I le tu Samoa utas. Talo fatu le uso ya tunuvasa. Leonia kava isa ako. Alo le seifuamduia, taile mafuta mai. O any anga I malo, watching you, malo, non sai, taile mafuta mai, lo manuvae petelo, ya fa perfoi. Yeah, everybody's looking forward to that. And I think that was the final piece written by Susunga le Papali. Tavita Panoa Moala. Yeah, Manatua I pele na. Evelini tu malo, malo le soifum dia. Le alfo la tu fa fonga I ai matauti o mei. Umale ungol fa msinonga fnua maswafa. Fa maunia le lestala. Ile tu la fono. Whaonga ina o le swafa la uli le mari toa. Ele ua tea polota I vao Fosi Schmidt o le ingoa patino I le ainga. Male afio anga o le whale tolu. Ainga wasa mari toa masa tupua. Sa ese. Male ainga o mawainga. Uma na whaio le whatolunga. The court order was already there. The judgment is that Lauli Alimalia Torah is legally binded, and now it's legal to be used as a name for him to register as a candidate for the election. I also fui tu le pamale chapipi toi ave. Ne sunga lauri al maria toa. Le ingoa. Ai ave e sule kom sino whainga palota. Na lalmena o iei. O ana nafi na whaaleo aile ungal whaamsinonga. E lata mai le au. Le mea na le lea iai le tangi lea atu lepo. Whaatatau le kom sina ua ia whao ngā whaasoli tu la whono. Le ingo le sunga lauli alu mari toa. E le stala ai ma whaiona aveo le suita u vā. Mo lona I tu malo le palota le nei o le alu. I le swafal. Le sunga I lauli alu mari toa. When will it ever stop? O a whea e tu uai. Masa I tilo ai. I le wha ma I mawino le teimi o le wha masinonga. And court resources. Au te matua le malam. Nā la woi lo mamau atua ia ina. Wa matua I loa mamau atua ina. Au tau se sila la iei. Lau ta watu whapene. Ia malama lama le lei le atunu u I le tala lela wa watu. I le wha se fulu tau sanga o tula I mai le whainga malo tu le epa ma le HRPP. E le I popole in tangata. They never cared about any people or anybody. Nā o I la tau lava e asosiai le li o lea.
E li po iai na pau ale na. Nisi tangata I tu atu ma fafo atu. Iri kea ili te malo. Na oi la tau anei e whaalongo I a te ia, mausi usi ta I a te ia. Ai ana le tū le ulu, tu lau whaafonga le tunu. Mama lolo, I le whainga palota o le lua afe lua sifuma le tasi, e le suia le amio tu le pa. E le suia o na langona. Ua tū lunga wa savali, ua manao I tangata. Whaato ai ai loa lea. Tau mafau fau ane I tangata. Ia na whao ngā fau lea, ia leo tangata. Au mai, au mai, au mai. Mai le tupe. O le analysis nā leo tātou wo iai I taitai. He never cared about anybody. Only when he lost for the very first time, he changed everything. The narrative shifted under his feet. Sui. Wawawa ye tu. Wa umalo na lau tala leanga I tangata. Ona tango lola ia le toeo o pongi mai. Taipei ona tu lai la auli ma sa vali e sa ili. Ne wa mata na sa vali. Ne o sa me leanga. Aele I masa ni ai. Never used to. Le mea le na te au moe nei whape o le collective responsibility. Awhi o le winga le nao le mea. E mana o lo le tamalo I se mea o le awhai. Mana o le whanua, mo se pate tainga. Awe lo ma le whanua. Mana o lo le malo ma tu le pa le whanua. Awe lo. O ila le taka te whala wala mai I. Awe loka. The collective responsibility la le nao. Nao na tau ma wha leowa. A o winga wha kominisi uma ia. Whai le mele au te whai atu ai. A le whai a. Nā wai lon me whai. Wha ma vai mai. Yeah, it's it. You've all heard those words and those statements. Oh. Ele se. O winga wha kominisi na. Yo. Tasi le upu. Tasi le tautala. A ele mana o ai. Out you go. Fa fōma le mawhala. Aia. Talo whai. Ia. O le mea lale nā le ua. Tilo atu nei iai. Ua manu malo le komisina o whainga palota. Sa ia whaia le ambiotonu, matalia ina, whaale tu la whono. Le lestala ina o le swafa la ulia le malia toa. E tau vāai le whainga palota, sa ili ai le pāremene lon sfulma le valu, o le malo tuto tasi o Samoa. Astona I nei, ale a whapena o na whafonga I le atunu. I le whaalau I loa ina, o le anamba tau. Ma mawhau whaunga. O mawhau whaunga ma whainga whaavai ua whaata oto e Faiva la fua. E tango au, ma vea ma anava taua. Mo le whatutu e le tu Samoa tas. O le nā ua mai a toa lava. O na whaalau I loa le anava tau fo I le chapipi. Awale nā le mea lea. Ua pisa o ai nei. O le anava tau o le whainga o meo la pepe.
Morality versus Christianity, and what is the right thing to do. Nena launga ile whai au. Te tau no ngatasi, lea nawa tau, ma le fina ngalo le tua. La le morality, ma le fina ngalo le tua. O le la wale ilo e la wali, i lea fete nai. O le fina ngalo le tua, ia wha mamaina. Mātua e tawala mai ai le mea lofa, ale atua o le tamaititi. I le whengainga, ma le sakala meta o le whaai poiponga, ai tali i la wali ia. A le mea nai pula el tangata. Mone mau, le whai au o le a whai masoli ngā tula whono. Ai whai mai, o la ai whai fo isi atunu. La wha whea na alo whanga, o la whai fo isi atunu o Australia, ma New Zealand ei. Awa fo ele ni atunu o Kirisiano, ele iso la tu wha vai le atua. E wha vai le ia te tau ma le tu la whono. Ao Samoa, ta tau lava. Ona whaatino ai. A whai o le anawa tau, ia wa sanga tutusa. Ma onga tasi ma le fina ngalo le atua ma mea. Nela wo loa, toi o mai loma milo mai malisiu siu. Wa whanga samu. Ka mai loa. Ale whai puipo, ma leise pepa whai puipo batu e leise tupele pepe mu. Nara swoga valo, o yonora, ia talo whai malo se vuonora. Talo whai, malo se vuonria. Whalongo oi via. Ile ia se si o whai atu se tala ile afo ile. Ile mata upo le anava tau. Ale tātou fast. O e marmalama mai le tala le whai atu. Via Ioane, whaalongo lei pu o talinga. O le nao na whaalau i loa, o le a whaalia i le aso, sfulma le lua. Talo whai. Taino i noi. O Mikaele Leota. Alo, sai fumanuia. Nora Swoga. O le sunga tusi, mafi. Ia le nā. Whatalo whangatu i le sunga a mila. O mausa, mea uli, matavao, talo wha malolo se fuamruia. Nā, tufala tātou por kalame ina ia mawhai o na manino, mamala malama i ai i a tangata. Le lau umana tātou tala noa i le mata upu lea i le fionga i a lilo mai awa. The challenge and the objection time period and timetable. This has to be set by the Supreme Court and the Chief Justice Satusi Mativa Perese. Ina ia whaatulanga mai le taimi le alale i whaalawi lo ina mai. Le taimi o le amwhai. Ia. Ona whaatulanga ai ia lu i fo i e whaasanga lesi sui whaipule lesi sui whaoriori. Ia po lesi fo i tangata palota. I lesi tangata palota. O lesi bata upule na utala noa tuea na filanga wala titi le tatu taime. Silingi aile a fionga ya lilo mai apa. O le mata upule le tau na tuea titilo yai matoea siasi yai ia le whainga malo e fo i mai. O le mata upule e winga ile mamafatu tele o le sala pe a whai i te le stala. 2,000 Samoan tala if you are not registered to vote. But then, e na ole se lau tala, e to tongi pe a whai e te le palota. Le ala leo ngā e te le stala ai e te le palota. 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 Ai
I lo tali tonunga le na. Te tau, ona toe tilo, ma sila tutoa I mea ia. Ina ia mawhai o na ma avenga fo I o tātou tangata. Olo o whanga solo pe li te mile nei ia so soani. O se linga so soani fo I ale maftanga. A uso matua whawhine marisi ia matene fo I ole old St. Mary's girls. Ia on ole fia maua selen. Whamanatu wai ia le fitu sfirma 5 tausanga. Talu o na whaatino ma whawaia onga ale e kalesia katoliko I te tonu o Samoa. Ia ma o le nā fo I fitu sfirma 5 tausanga. O le a sao I fo I matau I la tau. O lo whaatino ina nei whaamoe. Ave ai ia le sfuru afe mon tupu. Ia onga oma e kalesia katoliko e whaatino ai a lato skolsipi mo nai whanau. E hata mamai a he 5 vai ia onga. Ia nai o lato matua. Nela, a e fia tongi sau maa. Ia ma e anga ia tunu. E whaisau fisosoani ma le alofa tūlai. Langela ile kasi wakai au ile le fia night club I Papa Toitoe. Ia, ma tongelo ulu whale sfutala. E lang kasi vai. Ngā ma whailau fisosoani, fia night club Papa Toitoe. Wata penanga o le fitsun ma 5 tausanga. O le St. Joseph's College I le Masino September. Ia, sa usabali fo I le lava yasu. Io e lafo nai sene I le walkathon ana yuso malisi. Sa vali e fo I male au whainga aluenga ale leitio. Ale si fongo Samoa. Ia, o mea lelei umalava tātou te fisosoana iai. Ia ma te oi ai I le tāua te leo nei aso whaapitoa. Ia wā o oe nei, ia a o leisi a onga tae au. O leisi whaalapu patonga ona talatu. Ia ma ua tāua ia le vānu nufo lea. E fe so ni ai. Ma fe lango mai. Leisi a onga, tāua te le mea le nā. La tātou wo e tāle pese lea. Whaamanu I atu ai. Ia te oe pe a whai o lo o e iai pe lungo le ala tele ma ua makuangi ngiva lo ulu lo wika I le poloka a ko le wala on sai mai. Lava papale, whaalongo longo mai pe ia savea le ataua. Ia makako stories I e whai atu. Ia ma e ata e ala e lea ma. Te ia wai o le whale. Fai marie lo sa tu wavanoa fo I isi tangata ina ia mautinoa le saonga le mu o tangata uma I le nei afiafi malonga lue I le atunu le wanga Gagaifo to Faiva alo filima e le nei asutofi Eva malma música Jason J Lingy on the mic let's go I love it when you move your booty down low. See us go wine into the world class show. Kick it, let's get low. From Jamaica all around the world. You're so precious like a diamond pearl. Fantasizing, wanna dance with you. Wind your body. I wanna get with you. So baby, what you wanna do? Tell me. Give my soul, see my fire, mole. Doing my wallet, only. The jam boys there for a feel more. Give my soul, see my fire, mole. Doing my wallet, only. The jam boys there for a feel more. Only my
points there, feel more. Alova Samoa, waule ne yo kas futialu, awal suia ngila waule kio. Eva mai ina se fudu lima iva kolu, Amor, Radio Samoa, Vevela a.
setema o ke topa novema tesema. Ia alo e whaafonga pēr I musika o le mānawa o ngā ruenga. Ia ma le ngā Gagaifo fo I o Faiva o Samoa I le nei a sotofi o le whaatawhiti o tiute ma Faiva o ngā ruenga o le atunu. Po whea lava la le atunu o lo e whaalongolonga mai ai. Whea le tuli manu o le lalulangi ma le atunu o lo o e ngalue. Ia ma whapena na whaatino ai I a lau atinae. Ia ma lou fo I ainga. Ia, whatalo whatule I atau sa vea I hate. Oi, so se vaenga o New Zealand nei. Ai mai se, o le tapua inga mai I o tātou mātua, ma a inga I lau whanua, ma ele o le atanu pele I Samoa. Talofa mama, io, rai whalongolongo mai si lo matua, ia, ma tapua I mai foi, I lo mātou nuu ma le ainga I mo taam vai ala, a talo whatule tātou ainga I so la ua, a lo le soi fomun via. Ia, ele ngata I lea. Tātou ainga uma I le ainga le tai. Ma le wa o fonti. Tātou ainga I tū mua. Ia, ma tātou ainga le motu tele I salafa. Ia, tuile manu o lale whaalongolonga mai fiti uta ma fiti tai. Pupori I. Ma tangalo matua ma lo tau ainga. A tālo whatu le a tau sa vea I a te o tau uma. Ia, ma le wha mui moholo manuia fo I o tau. I le nopia I ai. I le... e atu mua le motu I atu le manua. E le wha silanga tāua, lea ma le wha mnianga fo I o lea soifua, o le wha longa mai sia uo pele lea. Frida Waterhouse, I nai Mount Wellington. Ia, o lo wha I lunga ina, I le nei vai aso, le fitu se fulu ma le 5 tausanga, o le soifua, o le tamaita ia Frida Waterhouse, happy birthday to you, 75 years young. Ia, lo whantu le atau sa vea I a te oe. Ia, ma lo cousin leo so ea Corinito from Christchurch. Ia, whapena foi. Ia, leo so. Le sunga, ia. Mr. James Waterhouse. Ia, ma le whaletua ia pi. Ia, ele ngate lea o ainga umalawa. Ia, ai mai se foi leo so ia patini. Sea, ai ua manawa le pasi a patini, ma leo so foi ia le ngoi. Whafte atu. Ia I lātou uma. O le au ave pasi le na Richardson. O Richie o I Henderson. Nā talo whatu I le au ave pasi lai nā. E tā uwha mai. E ke saulo lunga li le atou sa whia. Ia vālo malfongatia I le au ave pasi. Le au ave pasi a Richie. E vādu o ina. O isi o le toatele I o le fast. O isi. O le toatele ia lātou te langolango ina. Ia tu le epa, ia male whainga malo fo ele chapipi, ele se mea le angai, ele se mea la kūka wai fusu wai fue ngā bea, ka kia por kiki a o e whai whale, ko ngā luenga ma a whale le pasi, la vese pasi. Ia pēr kūka wai fusu fo ia e kuri ai o ko wala whawhenga whai o ko ainga. Whateita ia puna le nale ma le to ino o e fo i o le ngoi, talo whātu le uso ia le ngoi o peta, pēr whai o lo iai I le atunu nei, ia ma ua toi te liu mai le whai ngā malanga mai le mo tele I sala whai. Alon malanga benui ali. Whatalo whātu la I lea, I le sunga I Afamasanga ata, frost, maroli le suifu mduia, Aftai ia la le mafuta mai fo ima le au nanga I le nei taimi. O le au te wawai atu. Ua te ena ele te maitai ia Lise Marie Schmidt mō lianga e sfuru maliva. A leo na whaulu ia te ia. E tusai ma le tusi na ia tu inatu. I le fionga leo malu o le malo, o le komisina, o leo malu na minstau le matanga aluenga. Whapena fo I ma le official lawyer sili. Ma o leo tusi o lo tua I ai ia ni mata upu. O le a fianga o le fionga I le tumaitai pāremia. E tusai ma le tua inga o le maliu. O le tumaitai fo mai professor, doctor professor.
Caroline Sinavayana Cabot. Ia lea la ua au mai nei. Ua tu atu i lea so sfulmali iwa le masina o Februari. O le tausanga fau lua fe lua sfulu ma le ono. O le umi. Le la ave ta pena ai ia moli mau leo leo. Ia le fau tu u e ta pena ai moli mau. Ia mameo me o wha mao ninga fo le faitino. Evidence, physical evidence. E le tu fo i o lo te e le tamaitai o Lisa Marie Schmidt. Ia manisi fo i o ana lo ia. Her legal defense team. Te lele te mi leo tu atu lei o lo masina. E ta pena ai. Ia lea fo i mata upu o tau i le whaamsinonga. Ta wule na mole si le fia ele atunu. Ai ua te ele tamaitai. Le ai lava. Ia se vaenga. Nā te talia i nā ai ia mō lianga ia. Ua tu i nā tu e leo i a te ia. E i le pati i fōu le leo whaalunga o tu ana le la ua tau mai. O le pati lo na ono le nā. O te lei lopo o i tangata ia o le stalai. Leo ua whaingo ina nei. O le Samoa Demolition Party. Sorry. Whaalunga o ia whakwa uwa ai lea is a party whapea. Wha Samoa. O le party talepe mea. Political party. Ia, o te lei whaalunga lavala ia i tangata lena ta ua mai. Ia, o lo ua. Ia i le party whapea. Nā. Le lam foi o te lei wawa ai atu is another town. Seisi vaenga whapopo mai ale vaenga lea o le tua mua mapule Republican Political Party. Pawal mea nā le wa o mai nei tua. Mana o sui le whawai o Samoa. Ina ia ele ngata i le mele o le whawai le tua Samoa. Ai tau na whapopo i ei whawai i le tua Samoa, le tua le tamā, le tua le alo, le tua le nganga pa ia. Ia mamaria le tina pa ia. Ia nā o tau silafia wa umana sau no atu ai mori o fonti pio. Ia i le vaenga le nā. E le ngata po i le nā. Olo o tau mawhai. Ina ia a whai e tūlai mai. Ia ale wawa e tune. E leifo ini sui o wa whaalawi loa mai nā. O le to lua sui leo lo tā ua mai. O le sui lea. O le sunga fonti mori o. Ia ma le tō whai le vai malai a siata po niu la vea. Le o lola e po le ale. Ia le tūlanga o le iai. Ia e le ngata lai lea. O le suinga o le whainga malo ia lua ia maota o le parlemene. O le whiringalo le nao tū mua mapule Republican Party. Ia taipei o le maota o senate. Ma le maota o sui e pei o na whaatulanga ai. Ia maota e lua. O le maota whono ma le parlemene fo i o tūra ia ma manua. Ia taifolinga pei o le malo tele o Amerika. E se le maota o senate, e se le maota o le konkalesi. Ia. O mea lava nā, ia o mai e tangata. E se lava fo ia. Ia anava tau. E na nau marilifua i ai, ia le to tele fo i o tangata. O le fesili la le tula i mai nei i le whaamata e mawhai. Ona to e suia le whaavai o Samoa i se mea whapena. Atono le a tala le mata upule na i le aso tonai. I le aso tonai, i le tātou tāno awa ma le rofisa o le atunu o le a mawhai ona tala i a vaenga nā. O le sui o le amulimuli mai e whaafoina le pasi moe whaatali ai i le waa moe o le awhiawhinei. O le awhionga i le li iawa o le sunga a teito taleni o le ato e fo i mai. Ia e whapena ona
Wha wau le ngā luenga. Vai ala tātou pese lea. Fo i mai. Ia o na seule I whanua. Ia le tātou ngā luenga. I le nei a fiafi. Você abriu e leu ao se siliva você mata o ole palapala wa fausia ina I love to sa você você abriu ele você se livra você mata
le na, le whawhiawhianga mai, le whaala papatonga ma lau whai pese le alofa tu noa Lion of Judah Worship Team mai tutuila Amerika Samoa. Tā walunga atuai ia le au nanga ma le tutua. E le nei fo ia fiafio le aso tofi ma le malulu ma le kimu o fafo. Ko wawai mai le mafiafia le jacket le fai. Ena ia mautinoa e mawhanawhana le tino. Ia matute e atuai fo i le tele o nisi vaenga. O le fulu eu o le fulu whaali. Ai sau vai le ola no fuanga masani nau masani le tunu ai ua tawalunga tuai o seu I whanua I le whatu tainga le nei fo I fiafi te tonu sa maari e fo I lau whalongolongo fo I nisi mea ia o nisi fo I mea me masani a ai ese le awala memoria tuai whafte atu I le tapo inga ma le whafonga malu mai a Samoa I tawhai fia o le lalulangi. Ia me se fo I rei atu tu fo le tātou por kalambe. Ia matu ui fwai mana ai u manatu I mana I fo I le ele fai tau pe a o I le fale. Whaftai a te uto uma o so motua whawhine e lunga o ainga lunga o le tātou apia fōlinga le Facebook page. Press the like button, share, subscribe, and also leave me a comment so I can enjoy reading your comments and the type of person you are. E whai kauroi au kala mau kuskusinga e lolo. Le tu ai ngā whale tangata na whau mai e lo tangata. Ia le nā, ria tele malolonga o le nei a fiafi o whai ngā taulanga, tali ngā sua, ia ma malolonga. Ina ia moe ma afu whatasi ma le tua. Ala whai fo I fōlinga I le tua I le aso atai. Au ma le aso fōu le a whaapopo I aso loutou se fua. Ia mamaoni ni lau mea tori le savili. Ia whapena fo I ni whainga tae o mai. Ai mai se ia alofangia le tua. Mori atu ai wha mai senga. Ia whapea fo I wha mawhan whananga. I le tō tele o a inga. Wa fia ia ma ua ufitia I le au pongsa ono le wala upa ia le tua e maise a inga paolo mangafa o woma e masani o I latou sa ngā lulue ma pele le sunga le papali tele pa noa ta vita moala I te tonu o le loto ma le fatu ia sa pena ona asia siatu le nganga fa mafan fana ma ia maua le file mo ina ua wala au le tua I lana au auna a o loo ngā lue pēr ma le wha maoni. Ia a wale tautua ina o le atu nuu pele o Samoa. Ia, la bangalo se leo le au auna tu ua o tau se tasi o pese ali a tau se vea. E mana tua pēr oi. Bio tele nei a fiafi. Well, folks, that's it for me. Those are the stories of our people today. Bio tele nei a fiafi. Lofa mo oi se fua. Aova ai I o folinga No atana o te uina Pe esa sa e pe ava e tu I whea Ae ona o lo ua lofa O oe le mawhaina uma Ta o toi foi le pongisa E whaangalo le whainga tā E mana tua pēr o fōlinga Ae ona o lo ua lofa O oe le mawhaina uma Ua o I loa wa e alu Ai whainga tāna ngā mo I lo whatu Tau ma whai e whaangalo Ai mana tua pēr o e se aso Pea o tau